Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Shujuno yali ungushkakuna tian, imbaburapi chungapusa ungushkakuna, otavalupi shuk, atuntakipi shuk, kotakachipi mikunata karashpa katinahun fumigashpapash, otavalupi sirma fanga paskarin, makipuraywan katingapa. Tukuy mamayaktakunapi shujuno yali ungushkakuna tian, Estados Unidos mi ashtawan ungushkakunata charin, Ishkay patsa kanchischunga waranga, Hipaman Italia, patsa ishkaychunga waranga, Katin España, Alemania, China, Francia, chay tukuy ungushkakunamanda pichachunga pusa waranga wañushkakuna tian, Italiapi ashtawan wañushkakuna, Hipaman España, Francia, Reino Unido, Irán, China, Nueva York. Ishkay patsa ishkaychunga picha waranga ali tukushkakuna. Banco Mundial ishkaychunga juno dolartami mañachin Ecuadorman. Kay kulkika kayllaki unguypa mikan nirkakuna. Kaytaka Ministerio de Salud, Finanzas, shinallata Organización Panamericana de la Salud yanapaywanmi paktachishkanin. Imashinata Ecuador katijun kayllaki unguywan. Kimsa waranga, kimsa patsak suktachunga pusak ungushkakuna tian. Kaykunamandaka ishkaychunga watamanda chuskuchunga iskun watakaman ashtawan kan. Patsak chuskuchunga picha wañushkakuna. Kanchis shuk hambina wasimana hambirishpa yukshishkakuna. Kotakachimanda villaykuna. Punjan mi Kotakachimanda gat municipal coe cantonal mikunata karanahun rukukunaman imatapash mana charikunaman. Shinallata fumigashpa purinahun kay punjakunapi kay llaktakunaman michayashka. Yambaburo, El Batán, San Pedro, Azaya, Cercado, Tunibamba, Pucallpa, Peribuela, Quitumba, La Carbonería, Ambi Grande, Ashambuela, San José, Shinallata Itapi, Huaquin Llaktakunapi, cabecera parroquial, Quirogamanda, Kotakachimandapash. Otavalomanda villaykuna. Otavalomanda gat municipal mañan, mapata yukchishpaka clorowan, alcoholwan limpiashpame yukchipaychinin. Mapata hapikunata cuidana kanchik, ama paykuna unguchun, shinapashun nirka. Otavalupi pakipuray katijun, municipiopi paskarka shuk sirma fangata, pipash mikunata karangapa munashpaka chayman yaykushpa villachichun, municipio manda llankakuna michaskingapa yalinga, kay sirma fangapi kilkana. Donaciones.otavalo.gov.es. Shinallata kayangapa munashpaka kayupayman kayachina. Illak, iskun, sukta, kimsa, chusku, shuk, chusku, illak, chusku, kanchis. 096-341-4047. Wasimanda ama yukshipashunchik mashikuna, wasipi sakiripashunchik, ushashpaka yanapashunchik. Quichuashun tandanahuymi kanchik, quichuapi villachispa, Aliwa Pazmiñomi kapani, kayakaman mashikuna.